شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جلي خشكو براد بصرمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في خوشحال نبروكاجي ادخلكا كاني خلكين برنامج هوا برنامج دو بسيار ابروكاجي كخب تعالى حسكتنا مدريال دو بسيار الدبين يدجرنك اوا کسا که بشن دا پیدا من یا نساخه اوا سال و نیوه یا ولی هاتی ایدی همه چطور شدتین آگهیتن گل ایجاره گل کشمت بینیتن منانی آسیتن و بشینگیجی همه هنده ایجاره ده بینی روژه خره یعنی نگود بوم خارنه که بومن آوه که عقل خویش دست دای بشن کانه ام چه بکن وان روژه تنه رمضان و یا روژه خودن ام چه بکن جواب دام دبیجین او کسی بگهی تحد هند عمره و گلک بچیتن و جواب بگهی تحد کی عقل خوش دست بدتن ولی بهتن ایدی وجاتین آگهیتن و نزانیتن اوه هنه روژی جیل سر راد بیت و کفارت جیل سر راد بیتن یعنی نه روژی گیریتن و نه پیشوان روژی و کفارت بوده تدان چونکه پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام یا گوتی رفع القلم عن ثلاثه سرسي كسا قلم يهاتي راكرن عن النائم حتى يستيقظ مروف نفستي حتى راد بيت أبا، وعن الصبي حتى يحتلم مروف بتشيك حتى بالغت بيت، وعن المجنون حتى يعقل يعني مروف دينجي حتى وكو بعقل كبيت يعني كسا طبط يعني عند جادين بيتنا جاي درسته ويهاتي الروايات أبو داود دا ادبشتن والخريف وإمام الباني صحيح أبي داود صحيح كتن بشن والخريف ها قلم يلسر بكسي جهاتي راكن الخريف أو كسا أو يكون مظن بوي وجاكي حدا كي عقل خوش داي عقل خوش داي أو هو صاجي روجي أنجي قلم السرنينة تكليف السرنينة شو حسب السرنا بيتن قوتن وكريارة ويدا الوصى ابن عثيمين رحمه الله قوتي روجي واجب نابيتن سر إنساني إلا بوان شرطتان يا أي كي بدفيا إنساني عقل هبيت يا دوي بدفيا بالغ بيت حتى روجي سر واجب بيت بدفيا بصرمان بيت بدفيا الشيان هبن سر روجيك وبجريت بدفيا المال بيت نمسافر بيت هر واسه اگر جن بيت بدفيا ند حيضه دا بيت ننفاس چلكا دا بيتن هنگي ده روجي واجب بيت سر بشن ايك شوان عقله هر گاوکا انسانی عقل خوش دست دا بديناتيه که دين بو آنجي بنفسال و چو وجه عقلش دست دا آنجی ریدان ایب سر دهات عقل خوش دست دا اوه هنه چل سر نینه چونکه عقلش دست دای بجر سر بچنده هم ده بجین که دا پیدا تایم چل سر نینه نه روژی و نه کفارت دادن چونکه عقلش دست دای نه روژیات گرید و نه کفارت هین بجودن بسیار کادی یا دوه ادبشتن علی باشه درسته مروف نساخ نساخش برچه ددانویه تشیتن بسبب ددان ایشان روژیا خوب خود گله کسیته مثلا یه روژیه بس دوی روژیه دا دبینی ددانوی گله که تشیتن که درست اوه حسا روژیه بخودن ام ده بیشین اگر هاتو که چه اب سیاره هات یکرن لجنة دائمة للبحوث العلمية والإفتاء كو هنجي ابن باس وصالح فوزان وآل شيخ وارواصا بکر ابو زید اوه فتوا وچنده دا گوتی اگر هاتو انسان روژیگر اجبر ایشا ددان خو نحویه و ددان وی ایشا و محتاجی هنده بکو روژیه خو بخوتن هنگی درسته او روژیه بخوتن جبر ایشان ددانی چونکی هنگی دیت حساب کرن شوان کسا افت نساخ و مروف نساخ جی رب العالمین رخصت دای و دستیریا دای کو اف کسی تنه روژیت خوب بخونج بر نساخی و پاشی روژه کادی پیش و روژه هنه و دیگرن والحمد لله رب العالمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.